ukuthi sizokhetha umuntu ozangena endaweni eyayilo baba uSwangirayi wasichiyayo. So siyathaba kakhulu and ngilethemba lokuthi kuzahamba kuhle. Sifuna ukuthi kuhambe kuhle abantu bazikhethele upresident abamfunayo ngendlela eqondileyo ukwenzela ukuthi yena lo ozawina ngoseqhubela umsebenzi phambili. Lokunye okumangalisayo sengisebenzini ngizamile ukuthi ngikhankase kodwa kusebantwini ukuthi bazikhethele umuntu abamfunayo. Kodwa lami sengizamile ukuthi ngikhankase ukuthi hayi bakithi alike ngilingizame lami linginike ithuba ngilikhokhele libone ukuthi ngizenzani njengomkhokheli njengoba ngike nga-act nje isikhathi sonke sona lesi after i-Supreme Court anti ngimakade ngi-act. So ngicelile sibile ebantwini ngalicela ivoti labo and khathesi ngilokho ngilicela ivoti labo ngilethemba lokuthi bazanginika lelo voti. Ukuthi vele mina injongo yami sonke isikhathi ukuthi ngifuna ukusebenzela abantu. Ngithanda ukuthi ngisebenzele abantu ukuthi babe lempilo ezinhle. So bengibatshela ukuthi ngicela ukuthi linginike ithuba ngike ngilizamele lami ngike ngizama amaqhinga ami ngibona ukuthi khona ngingayenzani ukuthi abantu beZimbabwe kube lenguquko. Ngokuthi okuqhakathekileyo bakithi ukuthi sikhulise isizwe sethu sithuthukise isizwe sethu ukwenzela ukuthi wonke umuntu oselizweni abe lama basic needs. Wonke umuntu kufanele azuzifeshe ekhekhe eZimbabwe. iZimbabwe yilizwe elinotho okunye okumangalisayo le-gold le-diamond le-methane gas la yonke into kodwa ungakhangela abantu bayadubeka. So kuqhakathekile ukuthi thina njengabakhokheli sithathe izakhiwa lesana sizibisele ebantwini. So yikho kangifuqayo mina ukuthi ngifuna ukuba ngomunye walaba abantu ozasebenzela abantu uqobo. Ngibona ukuthi abantu bonke balempilo ezinhle balempilo eziguqulekileyo siguqule isizwe sethu. Kulabanye abantu asebachiya ibandla. So asebachiya ibandla ayisiyo ngxenye eExtraordinary Congress le. iExtraordinary Congress ibuya kuphela abantu abayibo abavumelana leSupreme Court judgment yani yaphumayo. So yibe silabo khona lapho. Bona labo abazabuya inani lona lelo yilo esizaqhuba lalo umsebenzi. Labo abasebadecide ukuthi hayi bona bakulunye luhlu hayi akunanto esingayenza njalo asibafoseli ukuthi babuye nabo. I-contest yangikhona ngilethemba lokuthi abantu khathesi nxa bekhetha umuntu kabasoze bakhangela ukuthi umuntu ungumama kumbe ungubaba umuntu ulindebele kumbe ulishona ngokuthi abantu kabadli khona lokho. Abantu kufanele bekhangela umkhokheli ngumsebenzi wakhe awenzayo ngokuthi bafuna umkhokheli ozabakhokhela ozabenzela izinto ukwenzela ukuthi abantu kube lenguquko abantu kube lempilo ezinhle abantu bebe lemsebenzi welokuhle ezindlini zabo kube lezibhedlela ezinhle lezikolo ezinhle abantu bebe lamanzi ahlanzekileyo. Yikho abantu okufanele bekhangela ukuthi uma bekhetha ubukhokheli obuzabasebenzela ukuthi impilo zabo ziguquke. And ngilethemba lokuthi uma abantu namhlanje bevota ku-Extraordinary Congress yethu lapha bazananzelela ukuthi abavoteli umuntu ngokuthi ungumama kumbe ungubaba ngokuthi umuntu ulindebele kumbe ulishona bazavotela umkhokheli abafuna ukuthi umkhokheli abasebenzele.